am an EJ, I am a home pharmacy, and they met me because my trust every time. We a product, to be frank, you are a product that we have to be proud of you. Massa, we a great host, party, presenter, we are unique. We are unique. Me, the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be set. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. We are suffering now. We are 18. We are making more for a two-year na ya mamu moze Eastern region one more, a Hong Kong more. The about food free at the bench. Yes, and first, very. I mean, this is one of the first a very intelligent question. But people like you need to be highly esteemed in the society. Or damn for them who has said, Kenyamo Mobile. And can one MPP. Young can't some many pen who say, I deal with and yet to be a custom way if you can't know. It's a mona matra your crown. Second piece for our mobile. The media hand me radio neda. Mon one can of coreno. And many pen who say, we MPP now more ya. As I say, as a sound near Madi or Babuayan. A challenge is a back Eastern region. Nama. Eastern region has for sweating me up for Montu Ghana Adisiye, a boba offer amount for Emma Atin at the bar Ahinkai 93.3 FM. Onyamachio, authentic Onyamachio, Ahinkai FM. Ghana Adisiye, a boba offer amount for Emma Atin at the bar Ahinkai 93.3 FM. Devil knows, say not true. Oh, I serve a living God. Oh, everybody knows, say now you there. I serve a living God. Oh, even the devil knows, say not true. Oh, I serve a living God. Oh, everybody knows, say now you there. I serve a living God. Oh, I serve a living God. Amount for Emma Atin at the bar Ahinkai 93.3 FM. Jehovah, anything you talk to Ghana Adisiye, a boba offer amount for Emma Atin at the bar Ahinkai 93.3 FM. There's nothing better than Ahinkai FM. For me, Ahinkai is one of the greatest media houses in Ghana because you ask the right questions. See, yesterday, you call me your own. Radio Papa, I'm positive. Listen,
nothing bigger than Ahinka FM. For me, Ahinka is one of the greatest media houses in Ghana. Because you ask the right question. I serve a living God, oh, even the devil knows, say not true, oh. I serve a living God, oh, everybody knows, say not you there, oh. I serve a living God, oh, even the devil knows, say not true, oh. I serve a living God, oh, everybody knows, say not you there, oh. I serve a living God, oh, I serve a living God, even the devil knows, say not true, oh. Not true, oh. I serve a living God. Radio Papa. There's nothing bigger than Ahinka FM. For me, Ahinka is one of the greatest media houses in Ghana. Because you ask the right question. Ghana adisiye Opoba ofore amanfo emamo ate ediba Ahinkai 93.3 FM. All the glory and honor belongs to no one else but you. What's not enough to express the way that I feel for all you have done, oh Papa. Oh, for my sake, you came and you died, you rose again. Oh, for my sake, you came and you died, you rose again. Papa, collect the glory and the honor. At your rest, nobody fit drag up with you. Take But when the fullness of the time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. I gotta take it again. But when the fullness of the time had come, God sent forth his son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law, that we might receive the adoption as sons. Jehovah. Galatians chapter 4, the verse 4 to 5. Say, heal and deliver. Hosanna. The angel. Anopei, Hallelujah. You know they lie. You know they fake. Mama watching. They carry my Mama wakwaba. see yesterday. You call me your own. Edi aba ajia tumu kasa fidie. Ahinkai 93.3 FM. You know they carry last. Bijidi. O Kristo Yesu musa bibi ashe ye. Ote. Ababa. Ote. Me ma wa fishiapa. Na mama wakwaba. Ote. Edi aba your most syndicated social, political, and current affairs talk show. Matching. Broadcasting live from our national studios here. Equia Afra, Koma precisely a Wachima Buabo. Presby Primary. I don't pay na Bibi Aboko there. Ade. Everybody knows. I serve a living God. Not true. I serve a living God. Everybody knows. I serve a living God. Ain't the other person me catch on you and send a brand soon, you know. Ye nyankopon ne soma ne doba Yesu Kristo. Ma onam oba so wo no. Wo no mane ba asase so no. Obeji ye ne a na ye da abusuan kontonchire. Ye na we were born under the law
to redeem us, All the glory and honor belongs. that we might receive the adoption as sons and daughters of God. Not enough. Anope, Praise the way that I feel wawa jinkwana mayen, for all you have done. wawa jinkwana mayen. Also I say, Many years ago, you rose again. we are not under the law anymore. You came up. Enti adie bia ye busua mra ya ka to abusua ne so say by virtue of you having that connection from the family won so ayade asa mra no Nobody fit traga. wo sha ase no. The good news is that Atore saluto. wawa jinkwana maye, we are no more under the law of the family. From the east to the west, I have tried to find and found nobody. Christ was born in the fullness of time, Jesus, now you reign. and we are being guided by the sovereign God. The historical events worked in harmony to prepare for the exact moment of Jesus' arrival on earth. God chose the exact time and brought it to pass. Jehovah, Wawa jinkwano, see you talk to them. wawono, wawono. Oh, say, So we are no more under the law. We are no more under the family law. yeah. You know they lie. Whatever the family law Remember, time they play. See, yesterday, you call me your own. may be, Anope, From generation, we are not under that law. area to Jamaica. You know, Wawa jinkwana mayen. you know, Erinti korinsa ebusia yenka ho. hotel, hotel, hotel. Awarejaye ebusia sa mra no yen yeti nhya ase. Hotel, God, hotel, hotel. Se afi kwa wie ya yesi yade na bo enipa bi we yen ebusia ni mu no. Wawa jinkwana mayen. Erinti yen yenka ho. Yen hye sa mra no ase. San se Christ Jesus has been born. We are no more under the law. We are no more under the family law, the law of poverty. Uhia ahochere. Yetwam. Se ehia me papa me ehia me. Se ehia me maami a ehia me. Se abusua no mu nyina ehia edomo a. I will be the shining star in the family. I want you to gather that momentum and come along with me as we journey on the path of prosperity. Baba, good health. We declare and decree. If there's something that peculiar that has been inflicted in the family, we are not under the law. Sansa wabe watching kwana mayen. Ano pay bio ano baby I will be an akachira ho say. Abusuan emre biara me nka ho. Emra se wunya sika e wose sika no hwere nsem. Obi tumi ka kira wo se na osua no wo yeyie na sika no sesi e free ne nsem. That will never be our story. We will never tell that story. Se sika ba ye nsem na ntimi antena. Obi tumi tena sidin no waka me na minie kane ne pa na me wo sika. That will never be your story. Se kane na wo sika na be koso atena hwa ama wo ma nyina aba be enjoy. We are no more under the law. Sunset wawa jinkwana maye. Shaba. But when the fullness of time had come, God sent his son, born of a woman, born under the law, to redeem those who were under the law. What a good news.
Enti se Yesu Kristo wonam oba so. Ewo no. Ofa sa kwan no so se ne be ya wo be gye ye ne a. Ye nam ema so ba asase so. Na enome ya kan sembi ato abusua ni mu. Na edi abusua ni nya. Anope wo nka ho. Any spoken word. You know they lie. You know they fail. Over the family. It will never have power over you. From generation to generation. Because you serve a living God. You know they carry last. You know they carry last. Ade. Uche. Ghana Adishie. Opoba Ofore Amanfo Emamo Ate Ediba Ahinkai 93.3 FM. Sheba. Nyankopon ato na bofo a wo de anije ede ba nipa brabo mu wa to de agum. The angels of joy. I serve a living God. Everybody knows not true. I serve a living God. Everybody knows. Say now you dare know. I serve a living God. Even the devil knows. Say not true. Me pacho ma me mfasa ni wie mbo brebesia ko ne da mu ni nyina mfa ma o. Shannon so. And then the 21st day of December 2022. 10 more days to go. 2022. Everybody knows not true. I serve a living God. Everybody knows. We about to send you more baby sakone de buyi wasem nkankyere o. Say ene awia no ebebo. Awia na no be yedin, na ebebo. Ye kwa nwumrebre mu no a wo kire se awia mu bete. Awia mu nso bejo kama. Shene nso fama me. Enti sane na awia mu brebe sia ko no. Ene adi mu ama ne adi ama no me bo ne tofa wo kire se na awia wo wie ma awia ne bebo. Awia ne beti asia dandan ne ho. Ebebo ama ne ho ato no. Enti ya no a shene nso. Upia no apeche bi a hye. Mu ama yi sakura no mo mpeche. Because awia no ahoden a ode na mo no. Udi agro ebe wura wutiri ma mo ayare. Enti ye nyina ye mo ye ho ban. Psalm 48 minutes into 6 a.m. Beautiful brand new Wednesday morning. Midweek edition of your most authoritative, social, and political current affairs talk show. Matching. Airborne. On your family favorite radio station, Ahinkai 93.3 FM. We about to kind of free break up himself up at 10. Riding on the shoulders of the solid production team in town. Udi Ahinkai Kwame Yaboa. Being the executive producer, Jumpa Kofi Mensah, Kobe K, Kwame Asante, Billy Ma. Ghana Adishie. Opoba Ofore Amanfo Emamo Ate Ediba Ahinkai 93.3 FM. Meeting. Oh, Boba Ofori Amanfo. Your Commander General. Matanase. I still remain at your morning's chef.
So journey with us this morning. You will never regret. For Bible no yemu ngremu. Na yemfa Nyankopon asem mfa ma. We serve a living God. Asem wa wode aba wo se na wotwi kopim se ye de maachi ebebe wieye na wotwi emu ewa afi mu no ifiada. Ewurade se men kan kire wo say God is not a man. God is not a man. Yenya etika ni mo ni yenhwe yen ho animu e na kambrofo kakra. God is not a man. Mami afia bruni kambrofo kakra. God is not a man. Mr. Chumesi okay bi ache kambrofo kakra. God is not a man. Brofo is not our thing. Ubua na no ntumi ntam brofo no. Ade. God is not a man that he should lie. God is not a man that he will disappoint you. God is not a man that he will say one thing and do another. God is not a man. When Nyankopon ti se nipa eni nti afi wadu be wie wate mesi Nyankopon ti se nipa eni nti bosumi wei awurade wo be hye ne ho animunyam o Nyankopon ti se nipa eni nti wani da so a asa ewo eye bosumi yi mu you get the power ubisa ho senti ebeye yie nie ano pe mi si Nyankopon wanti se nipa o se dia me meka nkyere wo no no o se ko ka kyere mo se me nti se nipa o eni nti na me bo osoro ni asase na se wo hwe ma de bo mu mpa ansa na me be bo osoro no ma bo asase no minya abotra dwen ho kwa akire ebisa me ho se enti dia me yi me ma omoba eso be ba mfaso amomo ana okay, se mabo osoro a e wo se me bo asase se ne be ya omo nso be nante so enti wo Nyankopon ni nyansa ne nim die mu no created heaven and earth which man could not do and what ma yen. God is not a man, hence he is not limited in wisdom, power and love as man is limited. Nyankopon yaba ni nyansa tumi enye nipa de ni bio meka Nyankopon tumi yaba ni nyansa tumi yaba se obi nkyere odom fa nkyere ye nipa eni ntinche na ye do ano adwo but ye Nyankopon ne do ne de ano enwo se Nyankopon ka se wo me do wo a emfa wo ne nipa be ka kyere wo emfa wo ne nipa be ye sanse won no won ti se nipa ena waka se we kan na me pena sempa se se de wo mu ade eni ti me ne nye fine Nyankopon won ti sa. God is not a man, hence he is not limited in wisdom, power and love as man is limited. Man is limited when it comes to power. Man is limited. Enunti na ama kanibi na omampeni oti Ghana kunyaso ni a friend of His Excellency John Dramani Mahama, and I mean okasai because he is man and he is limited when it comes to power. Ghana for to abetiano and or your position leader. Nyankopon free tre de bepem sabre yente se yakoto santen asembenya ye koto aba de atia no ana ye kwa koto aba ebisa se won to na adwuma so ana se there be. God is not a man, hence he does not get angry as man gets angry. God is elastic in his mercy, while man is full of hatred and conditional show of mercy. Se unu se wonipa de se ni bi kire wodo de akire wo bi a na owo gidie ni ahotoso se me ye de amako bi kai mi se da achi ko bi kai e hye ne nsem ono nso de be ma me eri nti na me kire wodo akire no
Obeko na company nimu ya grupu ya titi kuwa. Die nti a me ne asumasi kasa me ni we nkasa no minim sa asumasi de atomi a oba be ka bia ma me. Enti me ni nyina ya form ya alliance. Yanya de ne conditional love and conditional show of mercy. Yanya de no. Won kan ya busia ho no. O na oboba no no onya achim ni o. Onya achim ni ntia wo se yen achimfo no ye kan ya hubom ni ye di nani. So are as ye. Yen nipa no. Ye de ne se yen achimfo de. Ye se yen hwe men se. Ye nipa aninti ya na ye busia mu nyiyimu no. But Nyankopon de se wo ye kwawuni, se wo ye krobuni, se wo ye ayigbeni, se wo ye grusini, se wo ye hwan. O kire wo do de kire a wonfa conditions nto ho. But onipa de obeko yes terms and conditions apply. Mobo. God is not a man. God is elastic in his mercy. While man is full of hatred and conditional show of mercy. God is not a man, hence he keeps and fulfills all his promises. As this is not with man. See Nyankopon ka se wo me na mabu din afra wo. Mabo udin afra wo. Se afiwe me do be kwa wie papa. Yare beba. Eni miguasia beba. But ewurade ni nyina mu no. Obeba wura mu no wa ba beje wo sanse wonti se nipa. Onipa be hye wo bo ochena. Onipa be hye wo bo enra. Ena no pay oba se onyia. Wona wo ka se na oba me 10 series no. Obu akwa bedu na ne bu afu ne ho. Woni me de ntia wo ye nipa. But si Nyankopon ka se wo mema wa wo. Mema wa se adore. On sesa na dwene. Ade owura fi na no wo ka de kire Abraham. Se obema na baba ye ododo agya. Ampani ampara sampara. Hwe se Nyankopon bo Adam and Eve. Nanso so ene Abraham ni din ahyeta ewiase afa na nyina onim din ntia. Eye eboshe a Nyankopon hye no eno ne ba mu. Anopa ise nyame ahye wo bo bia. Nya hotoso ni gidie se eyire so kire so seden. Woye eje Nyankopon, woye wo ba Nyankopon ne nkrunkru Nyankopon. Onwu animu ase. Eyire so kire so seden. Ne bosha wa sha fa wo ho ne bebe mu. Emu because ebrede nso ye. The vision is yet for an appointed time. It may tally, but anopai enka ho. Me say anya de enka ho. God will give you victory. He will give you victory. At the end of it. God is not a man. God is not a man. Onyankopon ti se nipa. Enu nti oma kom enne wo. Oma wumu ana. Buronya wei. Otu ani antobi anim. Nyankopon se me ka nkyere se wo no wanti se nipa. Enu ti se buronya no be mana to pa de obemu adidi. Buronya yi obemu adidi ama don sa be sere wafuri so. Odon sa be sere wafuri so. God is not a man. God is not a man. Enu nti na no senia. Ewurade soma aboa dene. Sometimes say otna sia na wo hwe Nyankopon eniema bi a waye ye wo Bible no mu a obi say na Nyankopon ntumi amfa aduane ansoma nipa amfa nkwa nkoma Elijah. Nyankopon ntumi amfa aduane ansoma abofo ankoma Elijah. Na mom anoma ani Nyankopon de aduane som. Oh, come on. Sira say to me e wo wiase nyina ye ne dia na sa de opani bia na ye no o se me de aduane ba soma aboa na de abrew. Oh enti ase a manya wo saade we mu nyina ne se die enti Nyankopon de aduane no ma aboa se won fa nkonkoma Elijah no. Nyankopon epese oma wo te ase se emoa ebeba eya na emoa no entai mpie mfiri ma enipa bi a ye de yani bota wom enipa bi a de yani tuom so se eye likely
say me kunu na beboa me eye likely say me ma wo na beboa me no nyankopon pese o me yete ase say emmoa no eye na mpen bibiri no efiri wo mo ye ni naso nanka aboa de ne de ye de ne ye de yadwene koso ye de ye ni kura koto so say aboa na de anuane bebre yen wabra ye ho akire yen na opese wo twamfoni ne kire yen say omo ye no mu mfire busua ba akomu omo ye de ani to om so no wo mu di ye hwammo wo mo ye no mu mfire busua ba akomu wo mo a anidaso nim na we kwa de miminim so betimi aboa me o hono na mmoa pie free ba because God is not a man. God is not a man. Yankopon ti se nipa. Anope me ka kire o. It's a message or the ma ye no. Unya butra no wakenkan the book of Numbers chapter 23, the verse 19. E de kon. Unyankopon ti se nipa no di atro. Ne waka bia no obeye. Christ asumdwe nkan o. Na dum no so mfa ma o. Ti asia fama me se wo ye Nyankopon wo be Nyankopon ne hon kronkron Nyankopon. Eyire so sire so seden unwi ani mu aseda ofre me obo ba ofuri amanfo yakoba ye de aka nyina beto aso de ama o machi any jumadi any din sports ebra so nti ye be call into the world of sports na ye mrantie no ye koso ho mde nyina de ama ye enyi fidie ni mfree ha omu wia ye besena ba ni abeto osom kese ye ne so na enano abrantie send ade bi ma me betena microphone ye chi bia na me refi Raymond wade no wahunu wahu de rade ase na true I serve a living God, everybody knows. All the glory and honor belongs to no one else but you. What's not enough to express the way that I feel for all you Okay, so this one says, watching you live from Kenya. Hey, Nairobi, Kenya. Okay, so we will do well for you to also understand what we're doing here. Why? What's it meet you now? Because I mean you. Pedro Amadina Cruz. Also, we are joining in Ewo Kumasi, Tanaso, Kesben Junction, Abraham Amwa Ukran, Heyman Van Dek, Smith, and Yabusianka Yamwa joining in. God be with you all. Hey, now I'm away. Mobile so be my free move. Yo. Alpha and Omega, your glory, no one to share. Jehovah, anything you talk to do, you get the power to save, heal and deliver. Hosanna, the angels to sing hallelujah. You know they know. Oh na. I'm on Pedia Honjo, Yati. Wofa K are joining in. Set Shereboa, or say good morning. Yeah, that's it. Watch here, we are not feeling same who no free so. I serve a living God, everybody knows. Say now you there, I serve a living God. We back to me and fast sports on family. I'm movie. I best na baby into young camera. This is the moment we're waiting for. Ladies and gentlemen, it's sports time. And no pay yemo bibia kwaba son kubi adesmamba Ghana mamba embra ahinkan 93.3 so agudie mu nsama so amrante menu atena se a yede nsam no eba medin
ade Joshua Kwabena ejenim obeti Yosef Ajirin kan Brempon Pokuware Raymond Ashete Rat ane Ben Mauli munyina nso eboa na ye den sem no enso abijao ene anopei na edikan no yemfa seda ema eye unnatural mineral water nsuo no mu emu ti se ananopei se o start 2 day no anase nwumre se o end day na bacho start na end with unnatural mineral water nsuo no mu ti eye ne manipadua no na enwane ndure wo mtime timi boa manipadua no enso etimi uniform from ene no se potassium calcium magnesium carbonate nitrate ne sulfate na ebi wo ma ujibi na bobo betimi aboa na bibia nso akofine edi amao inti ebi ndenu engagement bi na woye eye bi na woye party outdoor bi na woye anase na ifo bi na woye na open so bottle water na se sachet water asebe wase dia enwa any unnatural mineral water jibi no bo na bibia nso enkofa emfa emam FDA ajatum di stamp season to onoma enkofa habia enso emfa embro wo hwe chi akwanya achim eye odan Ghana Commercial Bank car park no ye no na ebo nhwenimu fe na bayi na nkoma ka weche ina no onso ni mpanifo indi number no 0249 680 213 0249 680 213 and 0500 231 091 0500 231 091 Ufrenya komaka we chaina no jenu ebidi Jubilee Hospital sabe confection ne anopay says hondo do na niam ko yemfa mo adani chemu na fe ko na doctors akuda manfa eyemfidie na ade mfa fombo na fam mbo no mtu ya na se enso emfa ema na kopio as laboratory a ese ultramodern one kasa kopio mo ebeboa na fe bibia ede ama wo se bia pese ohwe mojam na hunu eye group blood group a kopio be ni na enso ede ama Jubilee Hospital enso akachine kopio pharmacy kese ewa ese duro kochi ko breman na pemu abenya biato na bia so akoye diama bia na pemu baby ya twa duro bi diama wa tie onya bi to kopiem Jubilee Hospital akache na fe kupe bitona bia enkofa emfa ema antenatal care enso ormo ade mamenuanam apemfo no eno su kopiem ebeboa na fe ya hwa kwada na oda oyem ni yie tere ba obepia ba abonten no yeso ho ni yie mapa na bia so akoye ade ama wo sansera postnatal care no enso ormo kopiem kwala no yebabo we na dade ni na ye de aduro asoso nanum ama yese na honde no agina naso yepa esanso ewo theater ekopiem asagiri bia kochu ko breman sabi oda na da meka te echo kwa na pese wo yi akopiem Jubilee ye be yi di ama na fe bia enso akofine say fibroid onam na abu onsem na abu ni na ebeboa Jubilee Hospital enso akachine bia akoye enso edema ndano pa me kamfono edi amana karacha nso se efiada bia dua ese cancel chinchenche ena se koso doctors no ene omam hododo mo kirase na fe ono adi nkomo 101 na wa cheche o how na enso dia chomna doctor enso apedru edi ama wani na ya diabetes anase wose ya ji insurance nti karacha nso se ya private insurance anase health insurance aban de no ni na kopie ma ebeje na ya bona bia koyi Jubilee akache dan ni chemu ewo achimodan yewo achemdan abo timpono so a amantra ehwa ne yewa se oduru bridge ne so a opejo ne shon sabo nkum so a obehu se Jubilee Hospital no ebo se tafako na fe ko hwewidie na bia ensu koye emfa ema wo Dr. Penindi nkomai na feji nchemu aka chi so ewo ahanemu eseye 0244 575799 0244 575799 0241 784645 of Jubilee Hospital one by Joe Sunu di komo na bia koye e de amount Yanshan semna se MFF England EFL Cup no enra e adia games no ebi ekoso na say na results no ekoye MK Dons etna se ama Leicester City echini twa na kan miensa MK Dons fo no omantim anti you retirements enya goal Ayozi Perez na fe Jimmy Vardy we mu Mrantia ombo 3 goals no edma Leicester City afe Newcastle United enso etna se go ane na Babrantia ndin ade Adam Smith ashan ho no eno na wie ya yele bobo kwandin enso di Bournemouth nso entimi ante afi Southampton enso etna fie amane no ochi Lincoln City ebom ekanmu mienu ama Lincoln City fo no omonso mutimi ete kanum ebako Wolverhampton Wanderers enso etna se eche aya Gillingham ebom ekanmu mienu a Gillingham fo no omonso omontimi ante kano abrantia ni Rouge Jamines na fe Ran Atinori we mu
Mrantia ombo 2 goals no edema wanting one dosa enra we a game seba so English EFL Cup no emu Yempiemo o Juventus akachi godin kuma kan fama ndaro peko piemo Juva report firmo enso edeba enesema uramu o Manchester United na kupio Manchester United na Sabrantia ye fen Diego Dalot no ukupio sa World Cup na Brantia no na modern eso ni yipa edema Portuguese national team no na reporter Urban se juefo enu no edin kuma se general transfer ni bia Brantia ne baje pineramu enso o Juventus bobo kuruma ne kuma Urban na no pay medimu nsem no ede ajao na eno aya transfer ebadia unim se nchaye na Argentina omo agi FIFA World Cup no edisi omo nanso na roni chiema enura na parade no enso ekoso na enura nhemu no mokoso enya de kotoa report en saka se nipa mpempem ekoshiemu bonus ares na nya de kotoa ya de a eno kwampo boama akora baako na eso ahwene nkwa nipa be se enum enso ekoma ni nyina nipa mpempem a na eso mkoshiemu a na ebi mo ehuri from ene no na je se eye baso esi bas mu ni ade ade utimi se enije no ena na ekoso no nya de kotoa timi piem Argentina ebi mu ahwere mo nkwa ebi mu so no ewo koma mo be prepare de yentimi enkan di mu nsem no agao na Argentina wa de ejene ni komo enfamam goalkeeper se kopiem awo World Cup na se no ena se World Cup ne be goalkeeper yi ena se penfo na eyi ni so na no bodin no eso ni yi pa Brant FN Emiliano Martinez na no ena se nkoma eba na se kopiem Aston Villa bobo no eho ena na esosi na kan a ena ma na ekoye edema no ne eject akasa ose de kwa na nya biatum Brant ne bodin bonde na ekedwa yi pa kopiem ban mu gbogbo kunu a esa Brante omno no adi nkomasi efise kopiem ayema no ano ese mpinfo sen age ni kwasuru yepa enti so bekọ de a na esa Brante FN Emiliano Martinez no ono ana se okolu place no na fe oko tie kan ena ban mu gbogbo kunu na no pe medi mu nkomo no de agao yempiemu Real Madrid mu the Galacticos the White Angels unim se ankofo no omutim no ayade a omu enya aging players bi ewo bi se Luka Modric mo eni Toni Kroos mutim no ka se de for 12 jan says some team replaces our place way now be so e find them to makofa Branti and dim Eduardo Camavinga says no R1 Tomani is almost play back come back ho na fa bibia and so team akoye e Madrid for no aya Branti and Jude Bellingham unim say Branti Liverpool di nachi afa Chelsea edi nachi Manchester United na fa Man City mu nyina twamuti a Branti no omuhia no na so Madrid say na say £100 million plus add-ons Branti no be no Messi akan e from Madrid boboku no uremu Brant FN Cristiano Ronaldo nim say yeko World Cup no ena sa Brant on Manchester United for enso eko abankruma so beto dwa sa Brant no tumi si akan enfa Manchester United bobo ko si aminu ka say de oni team bi a wobo eni ti we kotokuru Arsenal de betumi uremu na Foni Ronaldo akwa kodi nkomo na report na myoma eba eni say si Brant no uremu o Saudi Arabia na say bobo ko FN Al Nassr no omno no adi nkomo si £175 million a year no wo gidi agu no botum enkwa nkopim sa fi be kona wie de na sa Brant FN Ronaldo eremu o Saudi Arabia medimu nkomo no ede agao afa kopiemu o Brentford nso a Brant ni din ade Ivan Toney report eba no say FM ni soma hwehwemu a mo sa Brant ni bet otwa bet papa enu nti no fine akọ ede amano na mo si wa brichi na say 232 na say omomra no mde eye adwuma no Brant ni ebrichi nti yade a asontwe ekodema na say ye bafie na ye bafie dia na say Tyson Fury oni eye Alexander Usyk omo agree so mbekon nim say Tyson Fury na ka person ni Anthony Joshua ekon na so back and forth mekon sa mino ka say die na say the promoter Bob Arum ene no wajatum agreement na akọ say Tyson Fury ene Alexander Usyk ene ebekon na Kofi we aye the last way of the etwato tie but see we are dealing with two adults not a lot of rubbish back and forth into we no big blue akọ e de ama Anthony Joshua yes yeba fie na fie de fisa na de attention so de ama de connection so Yakopon ya duma mimi na ebe ya bibia ekoso ewo achem aboabo sakasaka park no so we enye agudi a yekwa kodi ni keke football agudi na se yeko akodi na febia so akoye kopiem a Wonders FC babi esa aboabo ya na so musi ma kan opiem batabi FC for enso ba mu ni na epiem group B Fewremo group A na say the city YMB and I say young members of Barcelona no amoso eba and afi Batuka enso efi aboabo ya munina enso be giremu ewo atema aboabo park no so yes me am bomb there gantim that be apart from my kind of botim me ko bo Barcelona nso mo bo no be fe okay and I me ko Batabi
Okay. Mimi about team in there. I'm just done the sense. Starboy team. All right. I'm coaching the grand. Sabapa and Etia as a Yakwaji and Nina Fay, Yambonu Madiasa, Nebiaso Akoye, our Atema Babo, and so Park and Sutikara Sense, 24th December, Mimi Naya Ebaya, and I say Yakwajamo non soon Kay, Nasa Jumadiano Asha, and it's a man on a memory now, will be a fan homra, Nina and Shimbum, Biana Passos, or sponsor, and as a one Fay, Yabia Kama dia, say na Homatro for a city 0244 290093 0244 290093 ne wie sabi o ye ba bebo nyanka unum sa janka de ne ho mobo say preference asere fe yeboa ne bro nya ne omuni na ahwibom di asanum bom ne edidi bom na fe bia so ekoye kokamade a na se ene so adwumade a Nyankopon ya doma 26 December no ene so etofem ewo atima boabo he ya ye ne kama na fe bia enso akoye enso e de amount karache no so na fe wa wo mboa bia de bebo no wonsu betumi e da fa homatofo so na ne mpelifo adi eye nkomo 0244 290093 0244 290093 and I said 0554 272393 ofrem pinfo one bajo so anywhere din nkomo na so do mbo no e de fa so e de aboa yan chef system na say FM free the Ghana Bet Power Premier League no match day 9 e ade Monday no e na e hyase na so kopie call World Cup no bae no league no and so etimi ahyase na say e na Monday no 2 games about na koye Accra Lions etna say on Samates ekote sa game no koye 1-1 Bebiani Ghost Stars and so etna fi Dance Park echi Real Tamale United e boneka nimu bako ama Real Tamale United and so entimi anti ekano afei enra games no ebi and so eba so 2 games na ba so enra Accra Great Olympics Oligbegbo Elimashi Olipieto Olijuriju and so etna fi ama Aduana Stars ekochi ni twaneka nimu bako a na se Great Olympics omonso omontimi anti Raymond Oko Gripman ongo no share boaye ama Aduana Stars and so etimi edin kunim afei inso ateman inso atena se ama Accra Hearts of Folk ekochi omtiam ekanu bako ama inso ateman and so entimi anti ekanibi Kojo Obin Junior Abrantia na se onya de oligo na boaye ama Accra Hearts of Folk and so etimi edin kunim Ghana Premier League match day 9 yet also mfasen from brother na se hwan yegina de ara se yenwremu and so phobia ka kire nkodi nkomo ewo game Sandra the top feminine na ukowroma Abrantia feno papa feno love school match it no what nsem kakra de atudwa na after the game e ndi nkomo na nsem kakra de tudwa se game de nkunimde na ba na obo na mrante ni so abaso se nkunimde no ade ni na akoye de mom no se tactical ni de na se ne mom de mom na suhwebe nkunimde no abade a na se nije eno wom sei na se coach no de ajaye. Congratulations for young players. They show again attitude, amazing character. First half we have problems. We know how they will play with long passes, second ball. Second half we change system, change lot of position for players. They adapt very good. You saw second half they didn't have any chance. One more time, congratulations. I think better team won today. No, it wasn't easy, but we must react. The best analysis on the time for the game. We changed many of that. Many players change position. Good substitution we make. We change system from 4-4-2 to 4-2-3-1. We make more high press, more aggressive second ball, and we deserve this win. Also, with the referee, I'm not satisfied today. Yes, we as Samatic the Ajana Kojo Bin Junior. Wano enenya the only goal and so animal phobia after the game on so Ekasaye. You be say 5 players any team musesia ebimo mo omo probia fa ebim so kopiemo Black Galaxy akache omuna tumi ambobi na suni na mu no ekunimde no akọ de amamo say ena nsama Abrantia ye fa no Kojo Bin Junior the Ajana. Dedika me da seda me yankopon ebe mani age pa na dedika so me de to so me da support des na se ebe mani age ne pa o hwa eno ansem bebre sisi o social media e fa team no mu sense na de yankopon de benya win no ama mani age pa aye easy go o hwa bon the way see ya as a striker there o say the time bia o rebounds bia second balls bia o follow up if you follow up na me nya go ni chanya easy go o da make say me okay if say o hwa Ghana league no at least team bia is almost 30 players enti so obi di ma ya kai e won o say position so mo be ba ya ye be make it tough top decision am. Enti no so muni wa yeso say adwuma ne dem am sabe ya wa yom bi am so muni beji.
we ene ensema se House of Folk ni abrante afane Kwajo Bin Junior ene agya ade mu sem no ade agyaw na Kwajo Bin Junior ekasa ade for players na se bi mo enso free team ni mu no ade abrante ba ko a ene yi ona no captain Edema Accra House of Folk Fatah Mohammed enso akasa onim se ona no captain Edema Accra to Folk na enso report ensa kan se coach Martin se nya ade a ohia ne bio oso no ono kra no nya to Folk fan no ono no oye Asanro ko fan na oye adwuma de ma to Folk as a captain there so a professional na bia so kwedi mo also no ne family nyina ne fie nyina omye Kotoko fan na uye adwuma de ma team ba ko dia se na utimi ayiwani na obo game nim kama edemom na bia so ekọ fine so edemom ose Kotoko ne house place ye ko bo game a otiso mo kun na so omam wa chire ndie place no obo so mutimi di omho komo kra sere na bia so koye edemom ye ntie nsema Fatah Mohammed so de to yenim. Me, I support Wasa Asantiko. In my house, everybody is a Kotoko fan, and I'm captain of class. It's not today that I said it number of times. Childhood, I support Kotoko as a professional. Even if you ask Messi, C, Ronaldo, each and everyone have a particular club that he supports. But he's not playing with that club. But when it's come to job, your job is first. For please sitting here, if for please my father, then we are playing football today. Immediately we enter the park, it's not what my father. I'll get him, I'll give him. Yeah, after the ball, we are working. He's working for his money, I'm working for my money. So after the game, it's my father. You see football, we can be fighting, shorting ourselves, but immediately if we say people the game's over, we say I shake it, we are laughing. Everything is gone. Going down, I was fighting for my money. We're Kotoko players and house players. We are like this. We'll be playing my this season. Kotoko and house. We'll be talking on food. Actually, who are there? But you see the supporters fighting, but we will not fight. If you come the same day now, when we are going to warm up, you see that we are laughing, we are giving ourselves in the dressing room. But we enter the park, everything changed. So, we our former now so on we crowd to full captain Fatah Mohammed. And never to see be to us soon as saying I say Asia 3 p.m. no kupima Kumasi Asante Oroko na Banyara Sports Stadium amusha Brukum Chelsea enomo abone 3 p.m. no there be Team United na fee on the Tamale City and so at the Airborne other Dreams FC na fee on the Kim Faisal at the Airborne Carolina United na fee on the Mediama at the Airborne Achimo Danko to Royals and at 3 p.m. no Watana Cape Coast Sports Stadium na fee on the Lagos Cities and so at the Abonia as an come eba de munsem kakra no de agyaw na game Kotoko Royals and Lagos Cities ebono na Achimodam na shebedwane aya onabo Alexander Kwesiakwa enso the message akra da ma team no na fe supporters omudi Kotoko Royals echi enti yente the message na ode ema Kotoko Royals supporters na fe team no ankasa so far yeah use Kotoko Royals no omomo the way or that for no a bit disappointed and ni American who see edition of that is not what we are saying but you to be blaming him mom I don't know a multifaceted yeah kaya yeah you know I give it na you know empire and the better much yeah catch what say you see ya maya bamumui and and that's what you make and we see a coswara a yiska at the aboa into mom so babu so and say the TBR and yeah the out of the premiers Kata man for no say omnyabute matim no sebe ya dia ye ko ya nkoyi amount abumabuni ade no ye try say better no nti no abute de better so munya matim no na ye hwe de dey ni so ti bia be yire ho ati be maintain team no in the premiership afi the okay we honorable Alexander Kwesiakwa ne nkoma ne no oni ediye edifa Kotoko Royals na fe supporters mudi team na chi no we nia ode tu yanim a ye de emunsem no agyaw yeah very yeah fancy na more light dabi any light do enti my yes my answer is for say I na lines ni bi atiko ebimba enti yesre ma so mba mo shama yesre mpi na dai na de esa enti mi kwa kofi esum won say ya na ene ze gwa me so la mi hu atala mi sebu mi nana mwana but 23rd a day before the gala no Dela na Dela wa no nti o ye wedding we am say bobo games na ma no yeah this year the tone so ye mbo games ma no nti o ye wedding and I say o ya ifro o ware 23rd nti eno ene seni city no sanso na ye the commentary beba oh yeah prepare bibia toto na kwa Kotoko Royals abo Lagos Cities ye beba na fi ye hu ne ekoni ne ba captain in the morning
ofi akra ba betombo na mane nti enyina nso ye hwe no na obo mane mbra wo de bra kutu ebi na bra kutu ebi na ye nko se bibia ye kan hade bibia ye din sisi a trophies na ni medals ni nyina nso aba ni nyina aba ni bibia ye crowd Endra na ye sense mo ebi Endra na ye handing over ceremony na we ni ho officials na mo ebi hand over ceremony Edema hwan hand over them management okay na mumu ni ho okay ndi muzo be ya ma ne yeso akwaje say na lebeko o say ti muzo mo cutting razor ye be handing over na mamo nso so ba ye be shebi cutting razor game no ye nya meda oh me nya sure me ye nya meda mo ana ai cutting razor game no say dia ahinkan ID card no wo wa ha nti de be say mo but I say officials na ko hwe game na kasa so de say mo ebi FIFA for you amudi ade ya wo ke nya na wo keka ho se coordinator say nya music am no koto that's it wo na wo ma the number enti so mo keka ho de a e to sa number me mese bi nti ka number na de ma me no nka ho e betimi abo ekire ejiro na ye jinye bi abi mi mo goto me ka ho na me so ma shebi ade obi a show nkom se wo she me da obi yi ana da bi say me bi so no go say me dem say nka for boy me na me yes na woni ahinkan ID card woni ahinkan ID card oh na ID card de e ni bria o mo pe bia o ka ahinkan ID card ID card no de e ho ba we de e abakwase ma me de ko say dem ma me so Messi de no enu bi na me pese me ka wo kaka ho de a ba wan kan ho me number na wo de ma me no ho adwuma ne ko ye na me say na me kai players na no we ntem but man ka so officials so ko ye na e be hwe ball no so isi ba bia ye tie nso de ba bia ye tie de say chire di ara wo light da bi o ade say ade ne enya kroni nyina but I say people me da na tie ka light me bia me dan ni a mechi no light na si wona so asoko ba me de no ye nim ha ye nim ye chi ye nche mu nyina wala era wo se vivi na o light wo say punishment wo say me ni ready ye ni bi but me tin say chama wo bi a na nya on ne da bi mauli me ka mauli am do more light mauli so wo bi James say me say ono pe na watu but enya no anka upuku nsori anope metna ha so ba juma by force no sini phone akolu nto ba dem moye ne isi Japan but sad and ye ho de tai si nti ye be sra ECG for no no mo hwe no mo nye ye homa no moye me ya na ya se ubetwa wani na light wo efie wo hu nyina wo light na wo ni light ya na so line no man na ye ho street bulb bi na esi ye dan na tu light wo ho asoko so mo wo fie wo ni light ye mo nya light faces ebi a face na ye de no join no e na ayesa no nti esra wo mo check my nti say e betu afiri ho empe ha wo wa ko try si gijana jempe e betu afiri wa ko try ECG fo awon e be che wo and edumu ene ho eti Yakupo Adoma Saturday ye competition na baso yes and my line up no o bobo say me ana wona wa line up no so bobo say ya be bi sa ne preferred position open me dey say obi anim say 9 ono bo 11 da bi me bo 9 question si bo 9 na o mi no training na be kire ono ko so time betimi abo 10 semi striking kwa dia baby question ko so time on the international ayina ba wi ono ka say mani go bi nim faso bo mu die faso bia ni so bo okotam ni boot na 24 kilos ndia be chinase o man pass continue gane nko edi so wi ni fuma na kwa bi ni bi o nti stagger na me hwe ni ko bi kere bo 2 stagger so ba bi o nja me ka say me hwe ni mu so ode bi bebre me mi ni bi ko bi kere bo bia ye di shegu bi a wo de me to abe shegu no se kra ko bi kere bo say no bobo bo we nkwa de obi ebu bo sisi ya de bebo we cutting razor game ayi na ye che ho abo ambo bi ayo nso nti obobo bi nti wa che on bobo otu akontu oni otu nkan cha wa pai hwe ba me ka kire omo o ya ahinkan ojumayeni na bo we wa amu bi a na otu akontu we ncheche mu di ba bia o we yu hu adi ye mpe na David ye ko che koko ye no na boy e ba utiri se bo ne me mo a na wo de krata aba se next year mu fo bi foforo edi koko ni ngozu aso so mu go bi ekutala ha no we na du bo de amo ya gisara ya o mo ale ya gisara ka se
I tell me the man my name so ni. Za wa hwe de wa na ye yan teaching mu bia. Ska de over gina body omo papa. Fresh grass of body a wan emo. We mu nyina mawuli mu nyina e bo. Oh no so to Alcantara pass ndio nobody only blue. Ozo ya dey. Alcantara pass. Pass na tela meje. Ozo to be boko na se. O tela meje. Boko na. Ai. Na ono asa se. Wa show that there. Banana ye frebo bi banana ball. Boko ano. Banana ball. O bo abo. Me man ya ro tu bebre ni me hye da suro mo. What says Ziggy? Tell him go say some. Why is Ziggy B? Ziggy B they are 2000 on the mobile. But Dabi, I can exceptional. Baba. Ziggy exceptional. Ziggy. Oh, exceptional. Your game, your first one what in the chiaji. Your first game, your boy wa baba sakata. Me no 4 and 5. Oh yes. Oh boy Juma. Ziggy the otimi na hona we na minimum. Obetimi abo oso no bo Alcantara pass. Na Alcantara pass. Dabi o. Huntia ka unhu anka wa sorry. Ono to be na di to ara to pass afa. On looking, on looking banana pass. Inti Saturday. Ibe hunu. Onim kasa yenim yansu yenim hwe. E den ya Saturday beba. Ade ne minimum boro akobode ahwe. Se ye wadu bia bobida. Roma babu ni namzi ni only ai. Obejo ai abejo 5 goals 3 4. Ayo no mo omo share he bibi dis. Agbe wo Ziggy. Atizigi nia. One year na nya fo. Atizigi. Raymond Atizigi. Oro on consider 2 da. Anasa 1 na bia. 3. 4 5. Oni apuzo. Edi Jacob ya do Saturday. Abuyo Saturday. Why? Apuzo general manager. Oh yeah. Ono ya de. Apuzo Jojo Walcott. Ono tumi consider 2 dey. Ono ya de. Ono ba we ono dem a. Ono bo no. Remo dem ko dey 4 or 5 good. Obeda po ni ma. Aso dey do na ba. Bo ni na ba no so. Nti e ba no so timi ponche. Betini e kwa that side. Ono dey say ball fast road bi. Ball fast road ya. Nti Nyankopɔ ya do ma Saturday. Saturday. Nti pa. Friday e be dwe num. So ati ase. Body obo say selection we had. So we the bad. Nti ahin kan for. Ba me hwe na ye ya na ma coach. Say me coach ni. Master we be coach. Ya o coach there na ye bo without coach. Me ni boots. E ko to bi. Oh. Me hwe stagger na ase me bo. Okay. It me hwe ni. When you be at the forum dom na sa na bo. O se ba ya. The forum dom na sa. Oh, there. But to star player around the menai boys. Eso nya bi. Star player there eso nya boot. So what you say? Star player. Alcantara pass. Okay, it's about 7. Wonders name for. Wonders FC ne. Eh, am dey there ko wo. How many young say mu di ne hu say Batuka o say. Dabi Batuka no ne ayi. Anti Wonders ne YMB no. Na young dey Barcelona. Ana Dabi Wonders for me Batabi. Omo mu ne Batabi. Ne Batabi for them. Okay. Na Wonders ne Batabi. Coordinator mu a. Na omo meju amonu wa ha. YMB ne. 5 he for ne for. Nti upiem abo team ne Wonders FC. One Batabi FC. Omo group B. Omo so dey ball first match. And minim dey tia group B no na dey person we hyase sa. Wa ka fia da no. Sa game no, hu say obo buy no mo ma no. Omo ya de no hu say kofo no mo team Wonders for no see players ni bia beba. Ana mo hwam squad na ku tom na. Eno mo ko hwam trade kakra bo. Ama nwa mu kwa. Wonders ana say why. Star boy team. Omo team o. O say Wonders e no ma na e bo ana. Oh Star boy wo team papa. They wo see a tro Masa. Mo back. Omo ne YMB na. Debi Wonders omo ne Batabi for na e bo. Oh okay. Group B omo first game. Oh okay. So omo we ara fe group A for na YMB. Okay. Omo so do mo bo. Na say dada nyina ye hwebo yi ni say ye call competition bi sa group A mu ne di kan abo. E di enti na opo say group B na sha. Board group C group me abo. Sa. And I say World Cup aye nyina ya monitor nyina ye sha say ye bo free group A na ye da. World Cup be a host nation abo second game. To bo second game. Ana e ball sa kata de games that can na dan. He say group H ah. E hodo me ko sha say fi. And once Ghana say na ye wo ya na last group but ye boy game before Cameroon na Cameroon e wo anim sin until dependent time na ne say na hye be si akọ. Oh I see. Because say no ye hell bent on group B. Ya person group A no group B no abe Kenya ade no.
Nti we be na group A for him say group B ba kwa qualify. Nti dey obe win bi ade ne ba. Only group A for Indiana. Group A for no. Oh, I'm the mba na mo say dan kan de bi ye hu bi asa. Asam no but two ka fam so mo de mo ni bonji mo no me da mo de no me host station. Nti ono wa kan say ade ya. Ya na ye host station. Nti ono wan kasa pi. Na da wo ye ba two ka. Ya na ye host station. Young Basura for so mo jom hu di mo ba che. Omo ye professionals. Nti omo mpeka sa. Ono ba wan kasa pi. Jom de ye ja mo no mo say don be. Ba mo de omo kasa. Cap no so ba. Wese mi mo mitim ma bokoto kwa kwa. Cap na ba. But abi ni no. Cap no ye shen. O say Sharif. So ni Sharif. O say mo na motete no Sharif kwa. Sharif be ya. No bokoto. Yeah. Enu abata bi fu. Obi o tete Sharif manu kwa bro chire de. De o yokoto so ka so ba yokura nya ho. Enti agro ne form mo bo mo nwum wa ha. Enti e be kan boye de no. Ne de Kenya asase no so wi ana fe o mo ba na. Enti ahinkanfo no bi di kan abo. Era mo say friends e ketchen de. Ahinkan ye be di kan abo. Yeah, de na e bo ne e ketchen de. Okay. Ye be pa so. Na fe matches no ne aka na to so. Odi ankan versus Apuzo 11. Odi ankan 11. Odi ankan 11 na Apuzo 11. Manager na director. Nti wo ba wa. Nti mu wie na mo hye mu si mu. O ba ma wa. Nti obetu amoka. Da bi sisi a ya mbo de na ti. O assistant to. Nti wo ba ma wa. Da no o Apuzo ho no. Da bi ye be ni say ye nyina ye be san one logo. Da bi. Ye mo bia na quality. O da bi. Tu be de. Papa Apuzo ara so pa director. Na say de o kasa anka. Bi nu abekọ director ho. Da. Because we no say ni team na ho na betu ya oka. Wa. So who said director team ho na etu ya oka. Oh, about you. Say the manager. Yeah, the manager of the Giants. Manager, wow, and I call up some meet your guy there. That's a boy. You best sound one logo lie. It is sending a face no walk ha. Say place papa na ko fa ko. O da bi. Na ka na se no mo na. Billy no mo na. Ko bi ke no mo na. Ya nya one logo lie. Ye de ye be di kan line up na ansa. Ama obi ahu place no mo kwa kobo. One logo like they beating Papa Jimmy Kosha and I'm going to be Papa don't come back on one side. So yeah, what 10 minutes spill? That will be 10 minutes body. Yeah, more 30. That time you know 10 minutes. On a 10 minutes chance, you know. Yeah, Bob will be a child. Yeah, the hospital as I am. I almost saw him call. Strong. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
adesie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba ahinkai 93.3 FM. Me say, there is nothing bigger than Ahinka FM. For me, Ahinka is one of the greatest media houses in Ghana. Because you have the right person. Very well, me Fasida and confirm the sports team. Joshua Kwabena Ejeni Oti Kofi Ejiri AJ Oti Wanonsonka Omonomo producers. Inti aka enana makumako edu na ye di afe 2022 ye di akwawie ye some 41 minutes into 7 a.m. Aye. Yeah, mamu nyina afishia pa. Yeah, mama afishia pa. Ale. Ale. Bro nyano aduru hobie mu aka nafua no enan na bro nyano aduru ho asedan ko erade ho ayeyi nka ne din ali enti e mamu nyina fishia pa Yeah, the wada chinti. Any of you in some the one crat ambo so the twas so the amount in a jiffy. You gotta have the feeling of the Christmas. Boo. Wapum pamon tadi any bidia. And I will say that one. Oh, okay. That one. What do you say? Sine tuso. Maninya kama. Oh no, chrono. Den brunya ni bedi. Okay, and in here,
Kobe came up Christmas and you know obo we no. Ma yamfa wo da chinti to aso mfa ma wo. Wo da chinti. Aha. Wo da chinti. Obra kwentu abrabo yi mu. Futuo ni adesua yesi nkonwa se ya ne nyina de ama yen ho yen ho. Nti ene nso so de de enam ewo brofo kasemu no. Nia ye ka kire wo na no pai enyina ne se develop skills to understand other people. Develop skills to understand other people. I was say witimi ti nipa ase. Hunu se enipa emugu ahuru bebre. Hunu se esu obi ani training onyae. Enti anopa yi oda chinti. Sheda develop a certain skill sibia. Eba be boa wo amwetimi ati nipa se. Ubenya temade ama nipa. Ubehunu ni se enkwada no a wo kire o made wo school mu hono mo no. Odi 2+2 e di good board no so omu nyina solve sa 2+2 no a. Ebi beti ase straightforward. Se odi 2 beka 2 ho a eye 4. Akoda bi won ma na ni boss no obeti maka 2+2 ye 4. Obi nso so ohunu ni sai waso anya botre na odwen ho se okay 2 aha na sa plus na wo ntem no eno no eye den eye ekire nka bomu ana eche wase wotimi ti enema bi ase ansa na wayi o question na no e de amount erinti se wawo nkwada no wo fie ho na nkwada no emu mienu yes smart na no nche so omo aka no womo adwene sebi enye papa ebia na eye mass ho na nkwala mienu na omo adwene ye sharp e wo ho but ebia na omo aka na omo adwene ye sharp wo mass ne calculations ho no se ye ba ne te se ye mobo a omo ya ade pa ye ba ne se ye nkasa a omo ya ade pa intanopedia make a say develop skills to understand other people tini passe sania wo te wo ne ma se ne hunu sanya sa na obi ate ne de ase etese adwenkyere eso obi ane ne de obi se misusu se yenye ne sei wenzu se misusu yenye ne sei e wo se mitimi ti omu nyina de no ase na aboa ama ye nyina etimi atena in harmony. Develop skills to understand other people. So we ne sa ebeboa wo da chinti eniyama be koyie e de ama wo ene wo da chinti de nam no yemfa bambo de no so ntoa so bambo de no anope da so wo drivers ne so se Christmas ni nti eya na mpe bibre ni drivers ni bibre wo pentem kiri na kohwie di pagu na kofa nsem bibre di aba eni nti na be na kakra nie no drivers no na yenimu adi nkomo a anope ye sign drivers na kasa bie mu ahwe yie ye bambo nsem no ho a ya si take it slowly se wu twi car no a eye anyabotre obu opese otuka no di dimirika sa but anope nyam pesa me ka che no se fast driving belongs on the race track. Inti sa what I share TV competition na ekoso no a se car no edimirika pa na omo call races na sa wo ye trot driver utwi car na de free odan konkran woni obi an call races o passengers na do omo ko nso ko tumirika te se obi o call races anopa yi yesi yen kan kire Dr. Kwesibani se men kan kire se obi a oso stie mu opeso edi tumirika no yen kan kire se nipa ne se car ye di tumirika no ye di call races your races car wo ho a wo mo kwan na ye prom na emom se wo no enipa tim na wo kosi wo mo a fa se utirim se enipa na tim enipa na tim no so nkwa ho hia enti mentwi car ne se de wo de call races no wan kwan kokum nkrofo ma awurade nkan ye ho ye nte ase yemfa de ubon krata mo boso no so ento aso emfa ma ho All along we go, laughing all the way.
enti yɛde de ɔbɔ nkrata bobɔ so ne de toa so de ama na afei yɛwia yɛde nkɔmmɔ no ne aka no nyinaa nso de aka ho ɛnnuanom atena ase nti yɛnkɔ hɔ na afei yɛnkɔ nkɔfa de ɔbɔ nkrata bobɔ so no ɛmfa ɛma ho kwaku apo mbɔkɔ deɛ bɔkɔbɔ na nso nyame adom o afi a ɛhyɛ yie nyame adom afe ne ɛkɔ awie o aka 10 days na biribiaa akɔ awieɛ asagorɔ no yɛbɛkɔ afe wei yɛbɛkɔ ntuntummmere mu anaa yɛkɔ abenase yɛkɔ mmienu no nyinaa okay tuntummmere mu no deɛ wokɔ a mɛkɔ abenase deɛ ɛhɔ yɛ me kurom dada ɛhɔ yɛ me kurom dada yɛsi me nkɔsoɔ hene dabi yɛsi me nkɔsoɔ hene koraa hɔ abenase hɔ no yɛsi me nkɔsoɔ hene ana me ne abenase princess ba dɛn na wobɛyɛ obi yɛntimi nyɛ hwee ɛnti ewia ne yɛkɔ tuntummmere mu ajese yɛkɔ tuntummmere mu saa yɛbɛkɔ abenase ana yɛbɛkɔ abenase no kwa okay na me pese meka ba wa piam ya tumi ma menka abenase ma kɔtɔ prɔto hɔ oh so that's it me pese me kyerɛ mu se kuro no yɛde ya abenase ma kɔtɔ prɔto hɔ a BBC da dan bia me gukura si hɔ no o me yɛmbɛhye wɔ mo hɔ yɛsi mi nkɔso hene hɔ na me nkɔtɔ prɔto sɛ yɛbɛkɔ bro yɛbɛkɔ saa so ati ase yɛbɛkɔ nananom hɔ na gya yɛakɔ akɔkyea nananom a yɛbɛkɔ kyea ayi ɔyɛ ɔkyea me ana kwaku adamfo yi ayi ɔkyea me no ɔkyea me badu sɛ mama yɛbɛkɔ anɔpɛ yɛ kyerɛkyerɛ abenasefoɔ nyinaa ɔkyea me badu yɛbɛkɔ hɔ ɛna na ɔmo nim sɛ nana yɛ adamfo paa o nana okum kɔm ɔmo nim sɛ yɛ adamfo paa no okum kɔm so ade aseɛ ɛna bɔdam ni ɛyɛ sɛ otwa me koto kol ma yɛ na ni mi twam na ɔyɛ me hwa na me tu kro no ya abenase no But bia no abenase. Okay. And o kan fanti. O fanti ni. Oh, okay. Phone no bi udu abenase a wo pipe na no. First near top pan no ho. Almost a one to pan ya. But no. One akọ mu akọyi akọji baako. Wura mankasa. Na wo pan we hye mu no. Oh boy, me twam no. Oh ye me ham na me tu kro. It's your friend me twam. Okay. Your friend when I'm going to be twam. Oh you ham no tu kro. More dam. Akọyi bi edi. Then I tie can. I muna mobile. We more damo a. Anko meto ama no. It's 1912. And this is a strategy ni bia. And you say bronya you hwe na come de bibire ya. She that to atare yim. O te to atare mo no atam. Atam mpabo ba kwa she wo moto am. Ba ko gina frempon ho. Chance wo nyi mo ma ko ni. O yimba wana ase de odi chuchu fo ma zo asa ope. O me ya ma so me cheche ba yo. Jeko. Do any ba we ba so nya nya. Unya nwane na sefo ni ya. Kwacha ko ni ko ni dia bra. Kwacha ko ba ko. O china asa o tina mane. She strategy e dey tna Ghana no. Obehu ye ka. Oya say dey wa bodam no. No no. Unya ne ma ni nyina wi na fe wa prapra wo. Prapra. Akodi wa de. What wasu. Enti say mo a unya mo ni bi wo frempon ho te say anwa na ne bo odin. Asa so atikakra na. So atikakra. Me na odanfo de oboba. Odanfo no yoma bo odin. Odanfo de minimum sagese de ayifu ba mo so. Ebi so tete. Omuguso mo tete so but odan ba kwa me ma ade ba kwa ma confirm ye sense spray. Ba nyame anim no kra nie. Odanfo no yoma bo odin. Oh, too much. Odan no yoma bo odin too much.
Let me confirm say. O ma tete om nyoma no. Ah, oda nyoma boarding. But say dwom a man no. Minim sadada no mo nton nwie yo. Na enchen no still am da so turn 2 cities anyway no. Na enchen no dia ma dwen hwame ntia say no om de dollar na kofa ba. Enchen fafiri ada ha ya no. Oh. And a taxi drivers for so. Almost so. Enra na ye ne chairman drink kasae. O say omkrata no munya mfa ma wo. Eni nti na ma omo ntete so no. But enra no ne ye kasae no o ka kire ne taxi drivers ne say 3 cities say ba bia wo ko bia first no. Se na utua 4 cities ye ba 3. Ba bia wo ko bia o mate so 1 cities. Nti asane nti say asane if you asane 150 pesos. De ba aboabo no. First na mutu asane. Ni etua ayi. First ni etua 2. She's currently 250 pesos. Currently, 250 pesos. Nti o ma yi 1 cedi e free so. Nti e betua 150 pesos. Ti me kope queens. Egu me bag. Nti ye best taxi drivers no. Ade no mo ye. Na omo nti ase mfama ye. Enra operators for no. Transport operators no. Omo san de krata aba bonten. Omo so mahu se still ana say drivers ni bebre na mpese omo betete omo nyoma no so. Nti omo ntete so. Se ne be ya asumdwie beba. Entokwa e ko so nkran ni hwanhwanfo ni nyina mo ntete so. And ya san so ate se fiwo no kra se bete so. Aba. Omo san bete fiwo no so. Nti e be se. Na fe ye wia. Enra na taxi drivers ni bi ka se yemfa energy ni nso nko dwani mu. Anya. Na adwadifo no nso so ntete wo mo nyoma no so. But who say adwadifo de ne de e wo se wonya ho abotire kakra because ye wonyema ni bi wo ho no mo a omo di kan ko fa ye with sa dollar na na e ko soro no ensign ade ase nti omo de ne eto ma se kakra yemo be kakra nti yemo mo be na bosumi we kwawie free January ko no na obetimi akon na fe ya kan mo suja because cedi no rate na omo di kra nyoma ba no eno nso so yate so first no say is a 10 or be say about 8 and you know they don't have any reason so omo nti omo nyoma no dada no mo nton dada ni sa na fe omo wi a yem find agent dada no bi na driver bi ka say ena ya mo se GPR to ye de entefio and so say still anyoma board ena no ba me ba ku bisa de say mo petrol no ya mo bu bisi ho enya dana na mo sa wuhia no akoto but omo de ya mo kokra bi si ho no mo enti ye be sre ba me de nkyere na omo ton no adan ye de me no mo nya adwen o enu de me no mo nya adwen den ni become and say tu Ghana ha ya dollar ni ba bia so mo cheche ntu si but ye tai ka se wo pese wo hunu obi suban a ma ne mre kakra manu sika eni sa nyoma no ni asisi a system na ye na me hunu the real people I know mo te Ghana ha omunya ye ya no mo de akosha ban sisi unsa ban na ya na famu de and we jade aka na ma mo no wo hwe mo but ye be sra ban me mo nhwe wo on control wo and ban no so kra no ono so on light bill was water bill light bill ni akika no on tete so because you see a dollar ni nyoma no na Ghana for ho fire kakra na de yankomra na nkomra yakoba ebedi bone mu nkomo yesi afia mu nyina agina mu a saka park de ayi Saturday me hwe jesenti de wo ho ne se wo a wo se wo mo no na wa tro resignation letter de ato ho ahinkan ha ahanso na ka me wo me marry ntina de na obebie wani abo ntina obebie wani obi ebo o 2 minutes kura wa yebi nya so akugina ma sa enye bibi gidigidi wa ku yakomra anapa no twa bo pepepe abusia mamachi mamakwa babiem Bahinkan 93.3 FM so yeti Akuafra Kuma studio Bahinkan 93.3 FM de obonka tawdo abadwa so ene de na poso eba besomo na so peso tu nchine pa fififuna eni ase husampa bibi sho no mo a ya no akudwa so akwakoto bi na wanka so tu nchine na poso no de ye de hyase daily graphic de obonka ta na meme de hyase ene ode dom kuma no ba no dani onumnyafo Harry na Idrisu Tamale South abeton peso asomra hye bidwani
ɔde ne mfoni aba asɛm opanyini ka ne sɛ wɔn nhwɛ aban no ma ne ntoto ne nneɛma ana nneɛma aban no yɛ ɛnindie kyerɛ ma yɛnhwɛ sɛ ɔyɛ ne yie ɔnyɛ ne yie wei nkɔ yie wei kɔ yie wei yɛ nteɛ mo na ba so wei nyɛ yɛm faya no ɛne saa nneɛma no ɔsɛ sɛ saa nneɛma no nkɔ so yie no yɛmfa so bɔ no ɛmmɔ na hyɛ bgye fie wɔn na ɛmmoa ma saa checks no ɛnkɔ so a memmu yi mu ɛno na oruminyafo hari na adrusu aka atua no mu sei daily graphic ro ya san bɔ amanneɛ sɛ ɔmanfoɔ bɛka ya Canada for maiwa bi ba Ghana anu musema ɛmo nsɛm kɔ yɛ pinso kɔfo bi kɔ kidnap wɔn akyɛpa na afina ɛho atemu aba ya akrate kyerɛ sɛ yɛ jeli nkɔfo kɔ di saa bɔne no finhyia makomako aduanan 40 years wɔn ɛkɔ akɔtwirim ayɛ adwuma aboa aban no daily graphic de obokrate san bɔ amanneɛ sɛ Enkutawodie bi kɔso ɛwɔ US ɛne African team nenam so ama aboa koupa aboa papa daily graphic anopay ma yento aso emede daily analyst the obokrata no na eto aso diama na ensem bi gua say GJF wo Ghana Journalists Association wo mo se na wo mu kodi na eti na nado danko akufuado ebekwa akotra mu bia no ho asem eda ha sei na krata ya twere de aba ensem twrofo nka bomku na ebusuan asia no mo aso get fund wo muso wonum edisika butin bi ato honom wo mode ema contractor for na nse obeti ase contractor for na mode ade ma ense ya nya mu ma sika eni nkofo bebre contractor for bebre na sorry enam so minority leader class wo aban we otuso omso onye serious say o si a contractor no nko yi kwan onye we wo be ya wie na ase memo sika ni hwe hentie ne get fund for sika wo mo tibi e de ama a contractor for e ho sem e da hanom sei na encha no mo anso na technical education ya ekwaso wo Ghana ha sei se ensano djuma adesua no ebekoso yie nti ene enkofo bi da ha sei ya wonum ekyese won behwe na akoso yie papa na bibia konka se ne be ya Ghana ye beko yanim na ye dada asetremu no etwa ne ho frede akonanim wawa eno ho nsam so eda ha no wei eye daily analyst Dobokrata the Herald Dobokrata nam dimu nsam eto aso amawo mensanifa esrutokrom top right corner asema the Herald ede abane say womanfo beka ya aban ebetena banwa so eno se da bi omanmu ye Kristo man oman Nyankopon sa wo so pa enu nti omanpani nanado disi na nisu so obesi asodan kese pa National Cathedral amoman konkron Ghana ansa na watunutu afri akunya so so omanpani na aban de ose yoyo mo frase twa foundation ma wo mu frase kikiki foundation no ma nto ama amana no mutwa ne mpo anyema aka bra fe baako na we na aban si na hoden ono na kan na hoden swa ti sade a opoman sika na wo mde akwakohye National Cathedral ni mu no mde adwuma ana so yo yate opoman sika he taxpayers money na he na opedi akwakohye National Cathedral ni mu na aban tintim krata ko parliament odi ko parliament a also pay 80 million Ghana cedis 80 million Ghana cedis na odi akohye National Cathedral no mu edi aye adwuma asi edan no na no na mraship defie nso abo asan se da bi 80 million Ghana cedis de yemfa mawo wo mu areject sa allocation no the Herald asan bo amane say deputy majority leader our sanse mraship dwani mo manfo a ewo efutu abeton peso so mi chewi ni bane ne potem onumnyafo afenyo markings wakasa kyerɛ sɛ adwadifo ɔsrɛ wɔ mo papaapa adwadifo ka biem ɔsrɛ wɔ mo papaapa Ghana anum na owura afenyo marking say monte mo nuama so monte so na enu amampani mpo kan sɛ monte so mprempren ɔno mpo do ankasa yɛ ma mo bro ɔse monte so sisiai na nado se monte so sisiai ɛna deputy majority leader so abɛka to sɛ monte mo nuama so ɔsrɛ pa ɔpamkyɛw the Herald ɛna de sansami ɛbai Canada for my way kidnap wo mo nsem nso asan apianum sia wo mo di sa bone no 40 years wo mo kwatwirim the Herald anopay
The new crusading guide the Obokratano and a day twaso. Ghana Mampeni Abedi Dr. Alhaji Mahmudu Bamia and ya bambo hun some wakasa efa hono say. See something, say something, say unu bibi akabibino. Sa die bi ne de aba fa eye emimfo ho no. Eya de bi ababwa ye pa. Na eyi yen afri nyoma nketenkete bi afa eye tourism eho. Enu nti wase yenkura mu ye na ho hye no. Obi anhwe no wondi so hunu bibi ano aka bibi akira aposifo. Obu won mu abronya bremu se ya no mo de ho bajim se wo mani namu anu omu di boni di bone a anu nti no se ye kenya ye ho na se sa adwumadie no ye hyemu kena ye beboa pa e mani oma akọ enkan na se ye so ofos Obidin. Oh, and yeah, force atari esen. Force. Yes, this year at so 30%. Boni wa. Ya to so 30%. Oh, and a bear for pa. This is here dear. O peshet ya she. Force bill say atiaba form. Enti enioma mu ye na ya hwe se enioma ebe ye se ya na enkodi bronya nwie. Yes, asate ada. Enti say no eniamu mpanifo ato ya say. Wọ́n si atetete so hu hi na ase no wan so NPP for ka NDC for say yaban abato ene eho ensunsu anso na so mu hunu ya omo be kire is omo ya ready pass omo be kire mo se ne yakwa abato so ya keka resource bom abefo kwan so omo be kire bo pass na anu ada Johnson na se dun ketia say omo technical penny a tuya wo computer o se de be IT person no wo ka kire omo say omo machine na break it down ti no mo anga so mo call Supreme Court okra no omo ni evidence bi omo ni resource bi a mo de ko esan se ni omo anko yie eno na ndi MPP for ka chom so send this ni MPP de PP ni DC no ana eyensu ayi adentamo na chese yenkra ye anuafo sanse okọ NDC mu a anuafo wom ena wo ba MPP mu a anuafo nso wom enu nto ombe kire so mu hunu adwuma nani so ombe kire se ahase ye ni seni akeka northern region for abato kamun se mun titibi mfira mu ye se do so ombe kire pa na encha no wan so osoafa wo hwega na nsase nyina so woda ha se Wanu kraso ko NDC mu ani nua ho di wo mu dodo ho pa woda ha se owura Samu Abuji na po ni nua no so de John nya John ho asem na meko meka Samu ho asem Samu Abuji na po da ha se no se asante mem ahima afo ho osere wo mo pa so mu nyina mo abi na galamse no yanku entia esanse ediewu ekuyen ebeku nchirimanso ehun nso ensam eda no makratai ebo munchem wey ege the new crusading guide the Obokratan Republic Press the Obokratan munsem na mde to aso amawo na mesha se free esuro no ma ukọ epoema ntamian mse ni na bia ba kwa ya chese wo mo de ahinsem gina ne na so kama bibia de dana kwan mu aban penifo so wonom so bibia de dana kwan mu enu ntiama se ebredu so mo hyefa awurade eye dam o manfo mpu firi amanone eba nanso ba bi de obi a ofo ka 2 series grand hongo 2 series grand hongo nanso bi twa plane ticket firi ni mamu ba ebe hye sa afa ni bi ewe poema ntemu na kuro be na meken ana o manfo be na meken mo asemi wahu ana kwawu asem na meken kwasi hu abetifi empraiso enkoko chese ni kuro no so de doso pa na no na baako mra shebjani mecha betifi emra shebjani se kwumani ni na omafo wom ni na mummamu na munkamom baako na mumprimpuntuo ewo kwawu eno ne asema abetifi mra shebjani aka ato omafo wo kwawu ni na tirim se munkamom na mumprimpuntuo emra kwawu Republic Press ene de sasemi ebaye na krate samba mane se Europe ni nasem ne ko high court no high court asan gba san biem
ama yɛde ne mfoni ato anim sɛ n'anim ayɛ mɔbɔmɔbɔ onimnyamfo His Excellency Dr. Williams Kwaku Ado Dan Kwaku Fuado akrebu akrodonto akrasika mpedede ɔmampani nanado akasa ɛwɔ Republic Press de obokra tema no pei de ɔkanina ne sɛ de yɛfa mu nina no yɛdenya ebetwam ɛyɛdenya wɔn betumi ayɛ nneɛma ma yakava ni nina ɔmampani nanado ɛna ɛkasa asɛm ahyɛ Ghana phone crying Republic Press ɛna di nsɛm wi ɛba no pei ɛne yɛnto aso ɛmfa mamoe ɛne nyasam keto akra de obonkrata no ane egu so ɛbobɔ so ɛde ɛma wo no na mede the insight de obonkrata no ɛto aso ɛde ama wo sesei mpanifo de ato dwa sese ɔmɛhwɛ ma empunto akɔso pa ɛwɔ ebibrem atoye FM hase ɛma bidia akɔ nanim tote na abusua asiano mo eso owura bi de kwadwo danso okay kwadwo bonsu mom na samu a wo kanya ne se ono ne running mate no obefri water region na mi hunu kwadwo bonsu kura wo ka sei no okwa preden she ewo kuro benso Ghana ha papai yo as what our president MPP dim NDC dim enti was one ne oyi ne running mate obey every voter region what ha say yeah no honsam so eda ha krata no se ne ani aye no mi hunu hwe tukusi twadia no me de Ghanaian publisher de obokrata mu nsam na eto aso ahimma ho nsemi asan pianum se so momwane akuntia galamse omampani nanado nso se de afiadi nkanka no nyame boa anwume Ghana Journalists Association ode montede na engu amre womo kodina awmaton safe nanado ko bi de otum se ase beye de papa ase beye de jinje enzemjofo ye na yeka ho bi yeko no anwume womo ye dina ewo nkran nanado ena womaton safe nsomra no mfe nanum nyam emeta adwumadi na chi Ghanaian publisher de bokrata no abon amane na enkofo a womko kidnap Canada for maiwa mienu no wom ye maako ya jeli wom mprimpri wom ye 4 T4 no mko dem 40 years ado kan ya na 4 na de 0 abatown ena odi amom 40 tinipa phone obi a 40 wom ko trim Ghanaian publisher nensem kakro de ban ne kuada no pay eno no ma yanto aso na memfa daily guide obokrata no ema na channel for in Canada for no case esi wokumase no eno ho so atemu aba ya enipa nan wo mudi sa adwuma no kwoche Canada for 9 no jail ne yade ama wo mo ya jail wo mo 40 years eno ensem eda hanum sei krate ebo mu nchemu enche hanum aso His Excellency Nanado Dan Kwaku Fuado wo kasa na semu o Kenya so ono no ubo na kutia mfa ne ho ena wabie na pun ato ho obi oya ade na senye na wo ka obeji atum enti ne ono an wabie ne pun ato ho no sa die ebekoso bia sade ne ya papa senye papa obetie na aba ewom won wafa enti se wo criticize ne de nya de se wo chiri na wo mpa ho nso eno ho ensem eda ha sei boko se pre pa gasam keto oboko yesi sa ade asore ewo ho no enam so ma se ka se nipa nso krana na matwa nananmo wanse do ba ko bi kra na anu eba yo se ba ko so apira pa pre mu odin minim so no so awudi a ene eye asefem sempa ya rehosem a eno nso ekoso ewo boko eno sem nyina krate atwa ho mfoni atwere ho nsem ede aba daily guide the obokrata the daily statement the obokrata mu sem nam de pay so amount national service scheme meche NSS for no yesi mu pin code no ema acheche fofofra mu koye mu service no ababontin yesi o ma release ababontin ti se uyo teacher ni bi ne se uyo new afno akwakoye national service ewi a yesi mu pin code no aba miminim pin code kro mu na mu nima de kro na mum daily statement say sa pin code no aba outside into no
mo betumi etu ho anamo yesi bebro 1.5 million asuafo wo mawie national standardized test wo mawie a the daily statement the bokrata no edon nsema wo mani ajepa krata na twamfoni abata ho na new patriotic party NPP amonyoko no twetwefo panyini owura Justin Kodua Frempon JFK nimfoni danum sei di opanyini ekane se obo NPP makoko titu na aban kra chimpenfo ene womo aban na pa womo didada aban nwuma no obo womo kokopa na kokono ose efa 2024 nkunum mpeso mudi no ose so wom bewia ejina sankofo eso so mbedi nkunum nso a ejina sankofo eso enu nti NPP amonyoko no abo sankofo no kokopa ya the daily statement so edi aba weye oshobo bronya fakodi bronya na okodadwia na aba 2023 be ye wetre sam ne bima na zo ono ye tuvu aonte the daily statement the bokrata nensem bi no ma yanto aso ma me fa the finder the bokrata no embra na the finder say aban so wode dwumadie bi be hwehwe so debt exchange program eba ya wo ba be hwehwe nyomam na aboa ma nyoma akonka na ye ka ye de ye tua na ehun nsam so ena ne we ya se me de me mpre haircut bia we so me we doje enso baba egu so wo yi nkofo eti akwa na se die nkofo ba ko mso odeshi wo mo de haircut bia ni won mo musuro wa Ghana ha sei wo mu nsuro hu ensuro hwe enu nti wo mo de wo mo support aban no djuma wo pese odie Eurobond holders wonom wa Ghana ha sei no wo mo ka sei no mso wo mo de wo mo betai aban na chidodo na de crop so wo ye na ne kasote no wo be hwe no maye ne sa wa ha sei ye no nsem eda ha na asanteman enso emu ahema nyina Lands Minister Ura Samu Abujinapo aka kire wo mo se osre wo mo agalamse no omomo abi na ase hanu wanso kidnappers case eni nya se keto a trend pa sa se mem se 2019 ho baby na ye kukomu se na judgment no aba enipa ba ku bia waje 10 agu ne ho nipa ba ku bia 10 years ye kabo mo nipa for 40 years antinye nipa ba ku bia na 40 no ba ko pe okay nti eno ho asem eno the finder the ubo krata no the daily dispatch the ubo krata munsem enam de to aso ma kai say na poso ewan kan 93.3 FM yeti Akuafra Kuma studio ode osofo hwe enyina mahoden so mfoni aba odumnyafo Matthew Poku Prempe dodo na afe no napo na napo say asemde Ghana for asemde namdenam eno matwe good news for Ghanaians eno masen ase kama na asem edase ene say ose fango no won betitu su sa won cha high sense won betisu hu sa the daily dispatch ena ebo sama newe nipa wakasa asem ne se fango fuo no won betisu mo no eye energy minister wonumnyam for Matthew Opoku Prempe the daily dispatch the bokrata san ba mane say ayi yantinsi agokansim kakra na World Cup ya ekosu ye nansen awie ye Argentina nyame boa ma Argentina 4G Cup no eno ena team ba ko efri ebibrememu Cameroon ekobi na wo mo konom wo abemu abi ana player bi a ka won peso bobi ma no Mbappe ne papa si ode ne ko Cameroon so nkoboma Cameroon national team no wo mo ginisi kakese ansa na Mbappe abebobo na mo ena no base da bi sande atena France ya na boma France ena France fa anye ni hu o ma anye ne hwe ena Mbappe ko gina hwene bebi odom ko wie second position team Mbappe papa be di adanse wabedi adanse so ode ne ko Cameroon wo mo giska kakese more than di ba wo mi ahu adanse di ba mi ahu adanse o zamano di ba mi ahu adanse di oba ba ku bi dia ngaye sa asi di ba so ba mi ni endio ni mujidie pa o se mujini fish the country ba no di ba no ke we from obedient no sa kwa no free
Na program route omo she dan ni. Yedi bom me wa dan se. Omo she dan ni. O je no do 100 meters. Omo she dan ni specific date be time be for me o horuma baba ko. Wo ma si ya omo ma yedin kakra. Tisi ya de me hu omo che di ba obi an wa dan se for. Wo ha na te ko be wo na se. Ti se ma chi ade bia na place sui. We dey ante se. Na bi o ma no de we aja wanti bibi boni ababa o mi ahun Mbappe su di ne ba no wa dan se. Asapro kazo o hunu ba bi o ka. Oh. No wa press. Wo hu. Di ba obi an wa dan se. Wani nkan no ahwe bi. Di ba mi o dan se, di ba mi o dan se. Why you to no panty. Oh, me tie. Adwuma na din. Na ka adwuma da fom a. Na ka sam so de adwuma ba ye hu me. Onu ba obi an wa dan se na ho me tie. O se gina hon so. O gina ho. Di ba obi an dan se. Na wa hyehyɛ hu se kura wo mbrɛ sɛ. Patri nyo bi dia o. Party nyo bi dia. Canada Japan party nyo bi dia o. Bi man, di ba mi o dan se. Di ba mi o dan se, di no dan se. Hey, first them who am say, hey, we na akwa so TV so. Nyame anim no kure ne politicians no bia stations no say media ne benya dimbone a efi wo mu. Ebinom enyo mo nyina ye wo politicians di bi wo ho ma obi a ojamu ba dodo na ha yes dodo no ade media ne journalist ne beji dimbone a cause ebi kura frase bo journalist ne dimbone edi bia sadan say na aba ono onye journalist o no David na obi a oni mema mi bi otifia na papa bi otifie wonya uso journal TV so de journalist yes ono onye samchuni I think MPP constituency chairman o se bibi yeah ono no ayi sai I'm just saying your hene o your hene na ye ma jaba utubi di ba yo dance e Mbappe so papa di ne ba na okay enti asembi pie asembi bie safua asembi safua bie asembi pono ana nhwama so na twetwe nwom ti Mbappe papa di ne ho dance na so di ba di ba mi ho dance etimi to fuma untie se bi to fum da enso na mini bi enta o ya no mama onam kuma no ati ba mi wa sembo de pe jali enko ye ne enko ye amba di ene de o se ko o mo abato de be yiri o udi jai mati so be no early next year onya next camera ku ebe yiri papa ba hu se the custodian o mo de anaye de ahia okay the daily dispatch na o mo bisa se ma hu yeru aba wo mia wa ha ma hu kere de Japan Alan Asa paper ben ya wo kan ya dispatch ana hu okay ana ma hu o mampani da Mahama ena kwabena dufuo ana wo bisa se hwan ena be wi ni party na ebe din konim enti ene so ho asem no ebre no so a ibimu be di ba wo mia ho adanse ibimu be di Kennedy ho adanse ebimu nso be di Alan ho adanse na ebimu adi Yeru Mahama ho adanse ebimu nso be di Yeru Adufo ho adanse te say interest nko a na yi ba enya na mo Mahama mbe mana ko obi an contest o da be ya no kre Yeru Adufo ne de be face so but emfa o da be anyeyi emfa enye ba NDC mu as it stands obi obatwi ni tibia eye me de me tufu sese wo pese wo ba bra ebi abagidin kakra bra because we say Yeru Mahama owia on to be nkobiem enti omo kra no e wo so omo tumi allow for sa competition no na eboa for party ni future ana say omo ntia se ni Yeru Mahama nko on post na mom omo ma omani nko nipa obe running mate no eho say be running mate no will take over from him
running mate ni dia me I will never advise you Ramahama say onfa I'm ready say Professor Jinana. Oh, the delegate. No. A delegate a congress. Me, I will never advise politically. It won't help. Oh, really? Because Yera Mahama or Kwa, just say Bia. Unse. No, my president, I'm person. No. Any power to me, Abuamo Marini power. No, not even that. But in age in him one. 70 something no. And I won't say Oba 7 no to me. Oh, by to me. Oh, Debbie. As almost idea near my mama farm memano. None so farm man. Oh, and I make her say and can you bonio? But for more political future no. I'm political future no. I'm fa obia. Yera Mahama ewie ne dia. Omumre. Okay. Agram si mudid ba we wan dance here. Mudid no wan dance here. Who say Yera Mahama tamwa atamu se ni ho no. Otumi to aso e ma ne yeye. Ba e wo so no so ba na o ba no ofa obi a oni wa. Kubuka mana kubuka mu mpo a very simple. So that's here. I was saying running mate no me very critical about it. But mommy didn't na wo ka say. Oh, unse maame no. Say Yera Mahama wie ne 4 years no a. Omo so be person omo beto aso. Omo person omo ka say Mahama wie nti yensan ko opposition no. Nti o sa wotumi fa obi a. Say Yera Mahama wie pe. Obetimi a step into the shoes. So mommy betimi a step. Oh, I'm fa. Oh. Oh, there. About a year. Emfa. Nti no is still am I na no mo pe no a. Omo fa obi ono so be de facto vice president. So that's here. To say Gabi. Or you popular was some mutumi obi ono so standby or be popular. That is if omo person omo fa maame no a. But say omo be se maame no de omo fa obi a. Mahama ni ho a obetumi atwa so. So do for so de papa wani. Oh, and this guru so mo. Mame no ahina agidin. Mame no a very nice person a means me nya ya. Anka na ni so ade hu so be vice president nka be bam. But for political future it won't help NDC. If omo repeat mame no a. Ente sa omo repeat mame no na Yera Mahama e kwa. Je say the face of Mahama ni nyina e kwa. Ansa ne asan fa obi foforo. Abe brande be pija sa. Be ayi. Ghana for na aka ye ho ka we nge den. On say aside your woba kan kwankasa no. Ghana na say no contribution, no chop. So that any no opposition. Chemo fu swampofo. I say no contribution. No chop. No chop. Enti e was so to me be brebe tewe. So that here. Please so mampani akufado. I was so be tewe nyina na ehu se wani abre. Ana so wo tewe abeto. We wa bro me de mo mu hwe. Politically ade ane ye be din pie running mate for Yera Mahama. Running mate for Yera Mahama be din papa. Me person do oba na ba. Oh, there be. Oba no de ne kwankeye, but politically and no political future it won't help them. So betimi no mo penny pa foforo ke afa no mo ko penny pa foforo. Enti sa. Senye. Je say maame no on betimi de nakọ. Ana se edun kati anso so. Oh, there be. Patro is your chairman. Na hana bisi wo ko enyi. Chairman general. Enti sa. Yera Mahama betimi afa maame no. Obetumi afa maame no won ofa maame no a omugusu no a no ka be ne last year na Mahama resign na maame na be president na wa fa vice how you capable of obetumi step into the shoes me say ya me so ebiasi da say president na resign say me yes say we opening say yet say yes we resign and say we di ewu. Says I know be going no. Ai ba ku yo ko junso. Obi ko ya ko junso gunu.
Oh, you know what for that would be as SM so far. Almost co program. I think I actually won't. So we trap you, so we trap you. So I am some you program. Africa. Yo, Boogie. Still not so. Yeah, 2 man, boy. Oh, yeah, 2 people cry. You see him. Hey, I said, program na sing na ya chewom. Kenya biana. South Sudan. Aha. Ya chewom nyina. Yeni. Ojina hotiana. Do so na na. Oko parade not on person ke the camera beto ne so ana. Oya dey. Ade so ye twa. Most of my friends am trouble. Ha dream. You will problem Africa. Any ya chewom na. Enti next year. And I said, what I mean, kind of next month, cry. Next month, dear. Politics, a bed the Ghana. MPP, so no. Why no more than echo? Kennedy. Bawumia Kennedy Allen. Kennedy. About you. About because of me and saying, you know, be a more ding. You say, you're a Kennedy crowd on one shot, a cray brandy castle. Who you on? Oh, man. What brandy? Or now cramp kura brandy car back. Wow. Ayo kaya kukuma ayi enkran. Sir. Sprinters ibi. That be so they are MTN Vodafone. On pentu down no so dey my brand camp for president. Oh, and I dey me hu, but dey me hu ye no convoy ni bi na. But say can the chances slim me because dollar ni ye. No. And fuel prices in so ye. So that's here. In this still we can't trust them. I know Professor Dr. Asante. Also, we can't trust the MPP MPs who are calling for the head of the finance minister. First, no dear. Be some sorry pay. Dollar no yeno. Ubetimi aka say, "E mo na mo manage na enye." Some strategy on my fan no say. I didn't hear by you ma aka last hour. Ain't you know cause some AC. Anyway, still. Side dear cause Ghana tesi. Tisasi ye beto aba na nemu aye de. Ana bibi kasi oh. And you still am dey mujina kan. Dear ye pema bunu no. Oh. So say we no. Sisi aminya decide here. On say owura ala. Say sidinti. O say sidinti. Say I was reading your baby before I declare support to the amu be no. I was reading your baby. Me kotai na chi as at the time wana omu hu no mo ho ano with the dollar and then omu hu ye but at least you could feel leadership kakra for now. Hey, that been started that way. Oh, at least sisi I see the be a bit. And I'm say started leadership no. Leadership na and I make us say e chance yen che kra na sisi ya no ye feel say at least empanimfo bi wo ba bi o mototo nioma na Russia ni Ukraine for no mun talk na ti say meti ya che o omo kwada so omo da so kan that be like yeah empanimfo omo da so kan COVID na ni say da so enti na ba ne say COVID Sunday kwa so na mo COVID-19 sorry wo ho ani aba ye be wo pane COVID-19 ti si a COVID Nigeria na Asia sisi aso Russia ni Ukraine for ntokwa nso mo ko ti e ba ne sen omo ye ne sen cause no mo say no ntina ene am ko yin nyame adom atumi atoto nioma na Pentecost for empire na ebe no so nse nyame tie mpa bo okay so peni ba ko aka say empire ni ntia elder nyame adom e dan ponsa aka say eno so betumi aka ho bi na we die but still am interested say uko parliament What say parliament 80 million cedis no omo yes nke yemfa nko national cathedral ni sie mu no ma reject omo yade parliament na reject obi biza side into no reject here uko committee levels na MPs ne doso HNDC nti die nti na omo atimi ya reject yes MPs na nko parliament nti omo ko here no omo ko na NDC for no nko na so fuck abaka those afaye omo so okay ade ye chiri era ye ba ya monso mama enti e chire din enti omo kikan to agu kura omo se omo mpe na ensem bebre initially no yase unse sa ade we sie no
na ehye say Ministry of Foreign Affairs you say Ministry of Finance you hunu baby a say project bia na say nya ministry bia ode no be batam enti akire ya na almost so yi the Ministry of Arts and Tourism, Culture and wodim say budget 80 million no ye bisa sector minister say oya aware say ye de cathedral na be hye ne ho ana also no onya aware nti we see leadership na mu si asori dan dia mu ana mu se se mu si Nyankopon asori dan e wo so mu ja si o Nyankopon kra ne bu some dey park e wo so mu ja si na say pub kra no a omu fancy pub ana stadium Why jaja omu fancy pub because who si Nyankopon asori dan unni no kra wo ho omu fancy pub yensuro nyame o embenum shisha wo yensuro nyame yewra kero fo yata mo hwe ne ye o yensuro nyame Bible no kotu ni sa no Nyankopon no o si yensi na twetwe udi agro beto so wire o yensuro nyame enu nti etwe so abakwasem mu awarefo bi ware wo mo ware we ya pe enom ko etwe sunsun mu ba bi andwene no gu na yan we na obi ko wi bi etata na man be kan aye na yie wo mo awarefo no ko no mo e do mo ko hye nsuo ni nsa wa so mo so mo kuta yen bu Bible no tis Bible na edi kuta MPs president ministers aye omo yes omo do mu akoja okay ti say Bible edi swai mpenifo na wo se ejai cause omo nsuro amu nhye den nsuro amu nsuro Bible mu Bible ko edru yemfa snap nti nkeye ane de o ma besen ko etwere so ene agisa ye ne sa mame na masia na ja yemfa we ni sina me so me ntwa so ni nkomo bi wo ha eno mo nti abusunya da bon krata no eno na atwa gu osisi ano te afia na kwaku enka me kwa homa ne so na me ne Honorable Gilbert Bokete Boyfiu ono ye coordinator African Parliament Press Network mene no enkonko twetwe enkomo Honorable Timenka I can FM so good morning. Yeah, hello, good morning. Me pacho bibi abako de. By the grace of God, I'm doing good. How are you too? I'm also fine. Okay, so the minority leader Honorable Haruna Idrisu has stated that Parliament should take the responsibility of the economic challenges we face now. If he say this, is it a good call? Well, it will depend on the context in which the Honorable Minority Leader made that particular statement. As we are all aware, Parliament has a role to, an oversight role to play in ensuring that the economy is on the right footing. Parliament plays so many roles in ensuring that happens, including the oversight over the budget, the approval of the budget. And so there are so many roles that Parliament as an institution plays in ensuring that we have a sound economy. So it will likely depend on the angle that the minority leader is coming from. But where probably I may agree with him has to do with the protracted nature that, since the issue of the e-levy up to now, how the House was divided over political lines, and instead of, consensus building to ensure that we are all on the right path and taking the country towards the right direction. So perhaps, I guess, the Honorable Minority Leader made a comment from that background, where instead of consensus building, both sides are holding on to their gun on issues. Okay, so let's take this current Parliament into consideration. When we all had this 137. Yes. When we had this Parliament, some Ghanaians were a bit happy, believing that the minority will be able to hold the government accountable. But it seems we are witnessing the otherwise. Let's assess their work. So far, what do you say?
Well, I am one person that perhaps has a lot of hope for this particular parliament. Not only because we are hoping that the minority will use their numbers to hold government accountable, but I was very hopeful that because of the evenly divided parliament, equally divided parliament, we are going to see a lot more of consensus building, a lot more of the talking to say that, okay, let's come together and see how we move this country forward. Unfortunately, we've not seen a lot of that happening. And what we are seeing is where people are keeping to very entrenched positions, which is not very good for this country. And I keep on saying that members of parliament or political parties should take cue from the results of the last election. It means that Ghanaians expect them to work together. Ghanaians expect them to consult each other. Ghanaians expect them to come out for the best decisions in our interest. But we are seeing a lot of the opposite from the current situation in parliament. And we are hoping that with time, they will see where Ghanaians want them to head towards. They will understand why the House is evenly divided and start working more in the interest of the